Chibai vekule tunchuma chuan Mizoram model chalo le nal tak tak te zinga alar zwal nia kan shat mi parukte karantar langdona indu zong te lo umveni chuan comment lama kha ni lo save do nia Lili darnei Lili lerem kimi darnei hi kumtharni tak kumsang khasakwa somkwale pasari khan haflong asama pastor pachatak le zirtir tunu veltak tefanuno pangjok ni turin alo pianga modeling lampang hi atui ma hle meya kumsang ni le sompanga khan sunsilk mega miss notice thlanna khan telin top 5 fa an hlang kai ngala heti la hian kumsom le paryat mi chau alani tichang kumsang ni le som paryat miss Mizoram thlanna khan telve in top 5 fa an hlang kai le bok Lili hi Mizomi puiten kan duin kan chan em chan pakhat chu kumsang hi le som paryata Mizoram ayoa Miss India thlanna atilwang te po kha ni in alang hemi chum hian title pani Miss Iron Maiden le Miss Fashion Icon te ala a is zombie ka page 1 title pathum la in Miss Congeniality Miss Body Beautiful le Miss Fashion Icon te ala theni a mel himring mai le anui ver ring chin hian Mizomi puitangai na dalho tira mitam taken chu lo se ma se I can control I'm happy inside the in a chang let ani real ruchale kom nom takani a hlawhtling na ala chang chhawsel tura po be se yala du sakna kan hlan ngal bok ani tuna hian IG followers 157k ani mek bok lomi sila lom zwali hi pian moi takle mel thatna nei kop kan tiang kha ania a mel hi amizo me che mel thatnap meya anui mel amoin mu anom hle bokani kumsani le som pani chapchar ko ta khan abe se melavin Miss Teenage Queen na thlan aninol meya chuta chang chuan modeling lampang hian alung alen chan ani kumsani le som paruk khan PFC mi satan thlan ani le boka chuan Miss Mizoram sangni le som parya thlan na khan telve in Miss Talented title ala nge kami chum khan first runner up thlan ani boka chuan modeling lampanga hian a hwang ron zavin kumsang le som parya ta ve khan national test model hunt a zuk inlan ve in unsang shanga changa model som sari chuang set ron tel chuak zinga khan pakhatna azun the nge ani tuna hian pasal nei to in fapa dum tak me anei boka ani po hi a kal sel tura du sakna kan hlana hetia nu ani to chung po hian lei nu lukin alanal em renga nulatam takin kan tluk lo em ani IG hian follower 131k ani mek bok than thani twa lot ti a shatlar tiram thanmoi hi not khobung khonula mel chale letling em ania kumsani le som pasari khan Miss Government Aizol College tan thlan alawni to bokani chang kumsani le som paryat khan Miss Mizoram thlanma tilin pakhatna ni in Miss Mizoram 2018 tan thlan ani nge khain ti siak na khan zona achang thei emema tin ketwa kathiamin in post aze boka atira changreng kha mi puite mitfukna ani chawhal charani apian le amelin azir poka amberbi angmein alang nala Mizorama model ta singa po fakna lama anthe liber pol ani nge malam hun eng takaniya intika imo chwa Mizoram tan fe chwakin hlawhtling taka aron hongi hi kan be se tlata du sakna po kan hlan kal bok ani tuna hian IG 127k followers ani mek bokani kansoita kang khan Mizoram model te hi an chelawin an nal emem to kovel mundang model tele interam hun shang model te na khai khin point an sa pui to lo takseta tin beauty present lian thama antil na renga hian title chwanam tak hi an run hum ho chen chun zelmeya hei hian an theu new lo sia le an sa pui lo sia hi atilang chang emani amai ro chu Mizoram alate ta wangin an phu ang to kin hlawhtling na le lar na hi an changlo me sok ni in alang Emily hi kumsang khasakwa somkwa le pathum July ni somhi le pathuma khan khovel eng ron huchana kumsom le paruk le kani changin designer te kor high in ramp alo so chande to kumsang hi le som khan fashion fusion alo in lande to in Pons White beauty show ate alo tel to boka kumsang hi le som pani a Shillong fashion week khan in lan to bokani
kumsang hila som panga khan Sunsilk Mega Miss Northeast second runner up atan thlan alo ni fang to bok Mizo hmeltha zinga Lakme Fashion Week a inlan masaber ni in East India Fashion Week a inlan masaber ani bok tuna hian riyar pasal fel tak nein fa dom takan be sei mek boka fa chatak ane thena turin du sakna kan lan ngal boka tuna hian IG followers 131k ani mek bok tin Emily hi apel chatle apianal mai baka beauty with brain kan tiang kha ania afing fel emema thiamna lama hian achwan omboka Mizo hmeltha tam tak te singa achwan omber pol ani ome anung chang acha emem boka nu ni toma sela du sakna akal sel na tora kan lan bok ani Rodi H1 la shat pui hi December khovo wanglai tak ni som hi le paruk sangkha sakwa songkwa le pathum khan alo pianga longtlai khwani in chung kolian theu thong tak mai ania apapo hi Mr Mizoram tipo thlan ni to ani kumsan hi le som pakhat khan government secretary college miss tan thlan alo ni to IIT Guwahati kumsan hi le som panga a anei na khan MZUT ma telin best female model tan thlan alo ni to bok Tichuan Miss Mizoram sanghi le som pasari thlanna khan telin tuma tlukra lovin pakhat na aron nia Miss Mizoram singa mi te du le ngai samber pol alonita ani anung chang amoyin a hoi homa adam dom meya tin ama hi asa em boka afing fel em boka ni chuan mi te a hi pin keima bi ka chuan amit meng hi adang lam ka ti in moi ka ti hle bok kumsani le som pasari Miss India thlanna khan Mizoram tan ron pen chwaka kata khan Miss Talented le Miss Popular title te aron hon nge ani kha Mizo hmeltha chuan IG followers nei tamber ani me ome 269k followers ani me kani Miss Rodi kalezil na tura du sakna kan hlan buke Nunui hlawhtling lalun thai hlawhtling hi juni somni panga sangkha sakwa songkwa le palia alo pianga thil han chui neu te le han zai vel te hi nuama te chin hle modeling lampang hi alu chingma le a fashion week lar berber Bangalore Fashion Week Bombay Fashion Week te le Fashion Week dang tam taka alawin lan to chin kumsan hi le som pakwa khan Mizoram ai wo turin Miss India thlanna khan aron inlana amel chatna le apianal na awang puin midang telaka po alar le nge ani kha Miss Fashion Icon le Miss Congeniality atan thlan ani nge ani hemi nu hian fashion show shanga te inlan India rambon shanga azin kwala sa chin le Mizo te singa chuan modeling lama chuan hlawhtling ber pulani thila kan soi swal om ve tuna hian IG followers 158k ani meka nuni hlawhtling kalezil ni tura du sakna kan bok ani holi atop na lalmon sangi ani hi champhai nula ni in tun kum Miss Mizoram thlanna khan ani na aron nia ani hian tun kuma hian Miss India thlanna Mizoram aya o dona Mizo mi pui ten kan thei to ka kan chan puya thu chatak tak fuina thu te kan shil mol kha amamo ema tin akale se na tura du sakna kan hlana kan thei ang to kin chongchani lama te kan sha cheu donya kan video te min lo thler sak tu zong chunga khan lom thu kan soya ichwan kan channel hi min lo share saka min lo en saka min lo like ka min lo subscribe sak chak tur bo khan kan som cheu ani